Siapa ya? Wah, pulang ya. Mana sini mana? Ya, pulang sendiri aja udah nih. Makasih ya. Nggih. Aku malu. Nggak usah malu. Akhirnya pulang guys sendiri. Ternyata anakku pinter. Pulang sendiri keren. Ini Ngapain lagi mesti video. malu? Ini lagi video atau apa? Hah? Video. Iya dong. Nah, gimana reaksinya Simbok pertama kali ngelihat kamu guys? Saya penasaran. Mau. Kok malu? Nggak popo, nggak kelihatan cepet. Halo. Reaksinya Simbok. Ih, nggak mau. Penasaran. Ntar aja. Nggak apa-apa cepet. Penasaran. Bo. Salim. Salim. Simbok, ki sapa Mbak? Sapa ki? Putune Riko Bali. Putune Riko Bali tangi. Kenal porak kok nggangge-nggangge. Sapa iki putune Riko teko Jakarta? Jakarta siapa pening? Lela. Kok Lela sapa? Sapa kenal porak? Kenal. Siapa Lela Poyo? Sapa jajal kok? Lela. Rita. Oi pinter. Ore. Meneh iki jajar. Ki wis gedhe sakmene sapa, Mbak? Ya Allah. Rampite dingu wae men dawa Men dawa. Masya Allah, Mbak. Riko kok pinter temen. Ya Allah. Dene Riko pinter sadar Riko saiki. Riko kok turunan kene. Kadang men beruh tunggali. Oh, ya Allah.